Yes, ngatho cia mwanya mwiroreri wa Castro Media na mwiroreri wa Gikuyu Flavor Media, na ni wega nguririkanie mwiroreri witu agikorwo urerorera video citu na nduri ra subscribe gakoya na giteo subscribe na uhinye notification bell negetha tuki-upload video ugakorwo wi wa mbere na kwerorera. Na muthenya wa muthe tucerete itura ria Githurai guku ni mwena wa Kimbo Police Station, na mwiroreri no uririkane muthenya wa Monday na heikuo nyingi muno cia announce muthenya wa Monday riria kwari na maandamano ma Sabasaba na tiko ciothe taringi cikoragwo cige capture ni kamera na ciothe cikoragwo cikiripotwo. Koguo ni wega ngomenyithie haha tucerete taguo urakiona kwina hema muci uyu na hema ino yukite macugiririo ma mururungano wa muthenya ucio wa Monday, na twacera guku ni undu wa rugano rwa keha rwa mwanake. Mami wao after maandamano mami wao ni amwagire na akiambiriria kumwetha tondu ndonekanire, na magigicoka magigithie city mortuary kana magigithie mortuary magikora mwiri wa mwana wao kou, na kuratuika arathirwo muthenya wa maandamano, na no twende tumenye arathirwo atia na arathirwo ku. Na nikio urona twina mwanake haha akorwo agitwerethera tondu mari na mwanake ucio muthenya ucio arathirwo atwire hihi mari ku na nikimekaga. No tutanaranirie nao no nyende nyambe nyite muruna wakwa ugeni amugeithie arafu tucoke tuthie na mbere. Karibu sana Nyarari. Thank you so much mundu witwa Castro na ngonyitio geni oringi mwiroreri wa Castro Media ndo mwena Gikuyu Flavor Media, na otogwo muruna wakwa akorwo agitariria ndiguko ngitariria muno ni tondu tukiri na ene ndeto na ni ndeto yake ha muno kuona mwana waku athire no ndunacoka kumwona after 4 days kana thutha wa kahinda niguo uracoka gukorwo ukimwona. Ni ndetagwo Nyarari ya Murang'a na tutakuria marigu mundu witwa Castro. Gwenda twambe tunyite ageni aitu. Ugeni turi na mwanake ukiri haha na mam akiri ahadi tukwambiriria na mwena uriku twambiririe na mam abe atugeithie arafu tucoke tugithie na mbere. Okay. Yes. Gaka ni tukunyitira mam ndukamake no nyende ugeithie mwiroreri arafu tucoke twire witagwo atia. Ni ndakugeithia mwiroreri wa Castro Media. Amaritwa makwa njitagwo Regina kana Apostle Regina. Ndugatagwo guku Githurai na ndi muikari wa itura ria Githurai mwena wa Kimbo Police Station, na nie ni mwana wa kurie muthenya wa maandamano. No nyende utwire atiriri riria wagire mwana waku hihi woire ikinya iririku na gwagicokire gugithia atia nigetha ugikinyirwo ni report ya mwana waku ni oragwo muthenya wa maandamano? Nie gwakinya muthenya wa Monday mwana wakwa ti wa guthi maandamano tondu ringi muciari ni oi mwana wake na no twaritie nake muthenya ucio wa Sunday, na no weraga ciana cio itikana umire bara tondu nake ni mwanake na ndathiaga mirurungano-ini, na dia expectaga akorwo akihusikana na maundu maandamano na kubara. No ni aumire kindu thaa 4 cia rucini anyua cai wa rucini. No ima kawaida yake auima ni acokaga ona ko ni rajiokaga mucii ona thaa 10 ni hinya athii gukorwo ati muthenya wothe athii na ndanacoka na nyumba. Koguo ithuĩ tũgũtiathiagwo cukuru muthenya ucio ndiokĩrire tene. No hĩndĩ ndacokire gũkĩra kĩndũ gĩa thaa 7 ũguo mwana ngĩrwo nĩ aumire no ndakĩrĩ aragicoka. Na rĩu tondũ anake nao makĩrĩ maũndũ maingĩ ngiuga ndĩmũhe ihinda no agũgĩũka. Ngĩgĩeterera mwana thaa 10 ĩgĩkinya, ũgĩkinya hwaĩ-inĩ, ũgĩkinya thaa 3, ũgĩkinya rĩu ningĩ ona nĩ gwatuka tutari turona mwana. Tugikiuga no korwo athire kuri aratake marakirara ni akuroka rucini, no turahuranira thimu na andu aria a family mana ndanainuka, na ti kawaida yake gugikorwo atakuinuka especially hindi ria gukiri na maandamano onaga maandamano TV-ini. Koguo ri ithuĩ twambire o kuhorera gwakinya thinacara ya rucini no twahuranagira thimu. Ikinya riria tuoire ni gwiciria gwetha mwanake murata wake wa itura uria njui niwe maiguithanitie muno. Ngimuhurira thimu ngimuria kana ni amuonete kimwana kiu gitagwo Joseph wa Ngai ucio ni muraiguire gikianirirwo. Hindi iria tuoyanire na mwanake ucio tugithie akindwara kuria areciriria angikorwo to ni moyaine na aratao tugikora meriga-ini o Sunday. Koguo ti kwari twetha arateria atatu uguo ugituika ti kuo ari. Koguo tugigikira
hĩndĩ ĩyo brother yakwa anjĩra tũtikambe kuoya ikinya rĩa gũthi Kimbo tondũ ũndũ ũtaragwo manjĩraga after mũndũ ndatangathagwo kũra gwake sijui masaa 24 kama haijafika. Rĩu niĩ hĩndĩ ĩrĩa twaumagaririe ũguo kũrĩ mũthenya wa Jumaine rĩu kĩndũ thaa 5 nĩyo twambĩrĩirie gũthi tũkĩũragĩrĩria na bara arĩa ingĩcirĩria mamũĩ itũra rĩrĩa twaikaraga rĩa Manguũ harĩa ndinoka tene ndĩraikaraga ona haha kĩanda handũ hetagwo Manguũ. Ngĩciria na kũu nĩkuo ararĩ na arata aingĩ, ngĩikũrũka ngĩthi ngĩmoragia kana nĩmanyoneire kĩmwana kĩrĩa gĩakwa. Rĩu kũu nĩkuo twambĩrĩirie kũigua matirenda kũnjĩra ũhoro wa ma no kũrĩ na tũfununu no gũtirĩ ũramenya haswa kana nĩwe no kwĩrĩrwo tweragĩrwo. Tukioya ikinya brother yakwa akiuga nĩ agũthi harĩa aiguaga hakĩrwo niho harario ndeto icio mũno andũ hakuagwo na tuktuk. Rĩrĩa twaumagaririe ũguo na brother yakwa twakinya hau angao nĩ maheirwo ũhoro wa ma na gũkĩgĩa mũndũ kũmonia ta gabica ũguo, nake brother yakwa iko nĩ ta amĩmenya. Koguo ikinya rĩrĩa oire kũringana na ũrĩa erirwo athire direct City Mortuary tondũ nĩonagio mwana harĩa akomete na akona nĩ mũkuũ na arora nguo akona nĩ aciũĩ. Koguo we oire ikinya rĩa gũthi City Mortuary. Rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ kĩndũ thaa 7 kĩndũ thaa 8 hau na niĩ tondũ nĩ mahithirie ũhoro wa ma ndamoria kũrĩa marathi manjĩrire matũmwo borithi tondũ kwĩna andũ marahingĩrirwo rĩngĩ no korwo nĩ wale walifungwa ndani. Niĩ ngĩgĩtĩkia koguo o moya ikinya na ningĩ mero na nguoya ikinya inyuĩ mũthi na kũu mwatũmwo borithi-inĩ na kũu 44 na niĩ thi nyambie Kimbo gũcaria mwana. Koguo niĩ ta mũciari ndoire ikinya rĩa Kimbo. Nacio brother ciakwa no igua manjĩra na mũrata ũmwe wa Jose manjĩra matũmwo na baba wao makĩnjĩra matũmwo mwena wa 44 borithi makamũrore. No igua nĩ mocarĩ mathiaga no niĩ ndiakĩũĩ. Niĩ nani ndakĩambia mwena wa 45 Kimbo ngĩthi ngĩkora borithi makĩnjĩra gũtirĩ na kesi yothe ĩripotetwo ĩgiĩ gĩkuũ kana gũtirĩ mũndũ maranyitire ira nĩ ũndũ wa maandamano hĩndĩ ĩyo Monday. Makeniriba kĩrĩa Mwiki police station ya mwena wa DO. Ndianogire ngĩoya ikinya ngĩthi hau ha DO makĩnjũria marĩtwa ma mwana makĩnjĩra matirĩ na kesi oro yothe ya gĩkuũ kĩrĩa gĩkire hĩndĩ ya maandamano na matirĩ na kesi ya kũnyita mũndũ na makĩnjĩra na andũ othe maihũrĩte hau njo nao no andũ ao maretha. Niĩ ngĩkĩoya ikinya nao makeniriba mwena wa 44 ngarore mwana ningĩ borithi ĩrĩa yamũkĩra wa 44 karibu soko ya mawe. Ndathi kũu the same case ngĩrwo kũu gũtirĩ kesi ya maandamano gũtirĩ gĩkuũ kĩripotetwo kũu makeniriba Kasarani. Rĩu niĩ ndakinya harĩa Kasarani itaingĩrĩte nĩrĩo riboti yokire gũgĩtuĩka mwana ndarĩ ho. Koguo ndiakorirwo ndakinya Kasarani tondũ arĩa makorirwo me mocarĩ nĩ kũrĩ mũndũ mekire atĩa mahũrĩire thimũ magĩkĩmwĩra mwana nĩwe nake agĩkĩngunyĩra. Ngĩkĩona hatirĩ bata wa gũthi Kasarani tondũ mwana nĩoneka City Mortuary. Rĩu niĩ harĩa oragĩirwo ndiũĩ niĩ njũĩ ũhoro wĩgiĩ atĩ atwarirwo nĩ thigari ciakwa DO nĩo matwarire mwana ũcio City Mortuary. No ndathi kuo manjĩrire gũtirĩ gĩkuũ kĩgereire hau no moire mwana magĩtwara City Mortuary tondũ no macokire kũhe statement ya gũthi kũigithia rĩu mwĩrĩ wega na agĩkagwo postmortem na gũgĩkĩoneka nĩ rithathi ahũrirwo nĩguo postmortem yakiugire. Rĩu nĩrĩo mwanake ũrĩa marĩ nake ũrĩa warĩ na othe eyewitness ũrĩa wonirie ũndũ ũcio gĩkĩka hau nake korwo no arethana na ithuĩ mathomaga nake kuma marĩ anini na primary na wakarudi wakajoin secondary moja. Rĩu koguo we nĩ amũĩ na ũndũ ũrĩa amenyaga wakwa mũingĩ nĩ atĩ rĩu mamu wa Jose nĩ arĩ Gĩtambaya na nĩ njiguaga nĩ mũhunjia nĩ arĩ kanitha no kũrĩa tũikaraga we ndoĩ. Koguo nĩ oire ikinya rĩa kũrĩrĩria we arokire was it on Tuesday ama Friday was it on we okire mũthenya warĩ wa Thursday. Thursday nĩo mwanake rĩu ũcio akorirwo amenya kwa Jose nĩkũ. Agĩgĩũka agĩkĩhe karũgano ndamũthikĩrĩria ngĩona nĩwe marĩ nake nĩwe wa witness ile kũrathwo gwake arĩa mehithĩte na agĩkĩnjĩra Jose ti maandamano marĩ ona kũrũgama marũgamĩte metereire acio marabũrũgana mehere nĩguo barethere mahote kũinũka na mehithire ibanda-inĩ. Rĩu kũringana nake hihi nĩ akwaria mwena wake ũguo nĩguo niĩ akĩnjĩrire agĩkĩnjĩra niĩ twarĩ na Jose nĩ nda witness ũrĩa gwekĩkire na akĩnjĩra ũrĩa wothe gwathire
riu nie rugano rwakwa ri rwakinyire hau kuringana maria riu nie ndoe no uria njwire ati mwana ni akiuragirwo na postmortem ironania ni rithathi na ndathi mochari ndakionire ma ahurirwo rithathi cigana na rithathi yako exactly okay ahurirwo rithathi imwe no riu yakiumire mwena uyu ikimwatura mbaru kuringana riboti ya postmortem riu thakame ikihura nda na ikihutia mwena wa ngoro igigicoka igikibastira ikiumira gwoko riu gwoko nikuo kubastite igikiumira hau riu uguo niguo gukihana. Okay, na tondu mwiroreri tukire na mwanake uria mari na Jose ihinda riu no nyende atugeithia arafu acoke atwerethere hihi gwathire atia. Karibu sana. Mimi naitwa Voke. Mimi ndo tulikuwa na Jose hiyo siku ya maandamano, lakini sasa ilikuwa nikaa part mbili different. Sasa kulikuwa na side ya polisi walikuwa wameshikana na raia, lakini sasa na kulikuwa na watu wengine bado wametoka hiyo side ya KU na side ya 44 vile vile bado kulikuwa na polisi wameshikana na raia, bado walikuwa na guard vitu zao. Sasa hii kulikuwa nikawa kuna watu wanakuja wana vuruga vitu za watu. So si tukiwa ile harakati ya kujiangalia tu kulikuwa sawa. Kwanza asubuhi kulikuwa sawa. Venye saa watu wako wamekuja, watu walikuwa tu wanaongea hapo na polisi wanakaa hapo hivyo. Lakini sasa kuna pikipiki mingi zilipitanga hapo hivyo highway juu. So hizo pikipiki hao watu wenye ubebe hapo hivyo 45 hapo chini wakapanda ndio kuangalia mbona hizo nduthi zote zimekuja hapo. So ikabidi saa polisi hizo hawakukuja. I think polisi hata ndio walifanya kukuwe tu na hii nini ya kurushania maji. Sasa polisi hawakuwa, watu tu walikuwa huko highway. Walikuwa tu wanachezea huko tu highway hivi tu. Lakini sasa venye polisi walikuja, wase wakaanza kuona saa polisi nikaa sasa kuna venye sasa watu wanaona polisi naona sasa wanaona kama threat. So hivyo so kaka polisi wakaanza kurusha matia gas hivi. So wale watu walikuwa na raia, hawa raia walikuwa na polisi, wakaona haya nikaa polisi wameanza kuwa nini kuwatenga sasa naona. So ikabidi watu waende side yao. So hiyo side yenye watu walienda ndio mimi na Jose tulikuwa. So just kwa maandamano. Hakuna kwa sisi hatuko kwa okay tuli attend lakini ilikuwa ni ile kuangalia vile kunaenda. Unaona saa hii juu utapigiwa wapi nini sasa unaona. Sasa polisi hawajui ama huko maandamano ama huko. So sisi tulikuwa pande yetu. Hapo hivyo Nairobi Mart. Kama unajua soko hapo hivyo Nairobi Mart. So tukiwa hapo hivyo tulikuwa tu tumekaa chini kwa hizo vibanda. Kuna venye vibanda zilikuwa zimejengwa. So kuna zilikuwa zimejengwa design fulani hapo. So tulikuwa tumekaa chini hapo. Tia gasi kirushwa, tunaona watu wakirudisha. Kuna watu walikuwa vichwa mbaya. Walikuwa shikatia gasi wanarudisha. So sio ndio tulikuwa tunawaangalia. So kidogo hivyo polisi walikuwa Kasmat. Walikuwa hapo Kasmat wanalinda hiyo Kasmat. By the time walitoka hapo Kasmat walikuja na ubaya. Mimi sijaona polisi na ubaya kaa hiyo. Ndio walitoka Kasmat wakapita kwa Family Bank, kuna hapo Gedho Family Bank, then kuna tu vibanda tu huko hapo. Hao polisi hawakupita juu. Walipita hapo chini kwa katikati ya Family Bank na hizo vibanda. So walikuwa wanakuja wakipiga risasi reckless na bado walikuwa wanapiga tear gas. So venye walipita hapo katikati, hapo ndio Jose alipatana na kifo yake. Sasa ukirushiwa tear gas yenyewe si hata unajificha. Hizi ngoje ukunywe moshi. So kidogo hivi saa polisi wakapita, wakaanza kurusha. Sijui kulikuwa na mmoja alikuwa na plane. Alikuwa tu anacheza tu na kakijiti tu yeye. Alikuwa tu na kakijiti. So yeye ndo alikuwa plane, hao wengine wote walikuwa na uniform. Na hapo side alikuwa na kapisto. So kulinga vile watu sasa tulienda venye sasa walipita hapo. Sasa wakaenda ile side nyingine ya niko naenda Deacon, wakafika hizo side. Watu wakaanza kurudi sasa. Venye sasa watu urudi after kujificha. Venye sasa watu urudi. So Jose
walipatikana hapo hivyo kwa hizo vibanda. Watu wakashika hivi, wakaanza kusema huyu ameua. So mimi sikuwa najua ameua nani, but nilikuwa hata niende niangalie, juu unajua lazima ndo angalie usipate ni mtu unajua. Mimi nikaenda kwenda naona tu jenye Jose alikuwa amevaa, ndio mse amelazwa hapo nayo. Shati ilikuwa ya black na alikuwa na longi ilikuwa light blue. So alikuwa na bairu kwa mfuko. Sasa eti ungesema ati Jose alikuwa na mawe ama alikuwa nini, yetu alikuwa na kalamu kwa mfuko. But after kuangalia mimi nikashtuka. After kuona hiyo toja mimi nikashtuka, nikashindwa rada kwani Jose ameenda tena, tulikuwa naye hapa tu Masainengi. Sasa mimi nikavuka hivyo hapo hivyo, nikaenda hapo Post Bank. Kwenda Post Bank nikaona bado sina amani. Nikasema acha bado niende niangalie, nisipate ni mtu bado, niende ni confirm nione ama bado ni mtu najua. Lakini sasa nilienda, mimi nilikuwa shocked. Nilipata Jose amepigwa risasi. Kenya mimi niliona kwanza ni hapa kwa mkono. Hapa kwa mkono ilikuwa imebust hivi, ni mfupa ilikuwa imebaki hapa. Sasa mimi nikaanza ile harakati ya kuangalia ama bado anapumua ndio tumkimbize St John. Juu bado kuna wengine sisi tulikuwa tunakimbiza St John. Watu ni wengi walikuwa wanaangushwa huko juu. Watu ni wengi tulikimbiza St John. Wamepigwa risasi. Alikuwa apigwa risasi. Juu hata kuna risasi bado ilimisi watu wengine kapiga hapo hivyo kwa highway. Bado wako kashimo kako. Huwezi sema ni rubber bullet. Hiyo rubber bullet hizi fanya hivyo. So ikabidi kwanza sasa watu wachukue hiyo mwili. Kuchukua mwili walikuwa wamekasirika. Watu walikuwa wamekasirika by the way. Wenye walichukua mwili wakaenda hapo side hapo roundabout 45 hapo tu side tu bado ya 45. Wakalaza mwili hapo. So kulaza mwili watu wakaanza kusema waende kwa dio. Sasa polisi wakiwa huko bado hii side nyingine ya Deacan wakaanza kukuja bado. Sasa ni kurudi wanarudi. After venye walienda, sasa ni kurudi wanarudi. Kurudi wakapata watu wamezingira mwili wa Jose. Sasa hapo sijui ama ni huruma hawana ama ni but unaona ile yenye unasemanga ati kuangalia mtu ama amekufa ama nini ushughulikie kwanza. Hao walikuja tukaanza kusikia marisasi juu ta. Kidogo sana tuingie saa kwenye kila mtu atajificha. Wengine wakalala chini. Wengine sasa kwa mkokoteni. Mimi kwanza nilikuwa hapo kwa hizo mikokoteni nimejificha hapo. Hapo tu nilikuwa naomba Mungu tu yenyewe mmoja tu asinione. Sasa mimi nilitoka kazi. In fact nafanya kazi huko kwa soko. So nile tu yenye unatokea yangu angalie venye huko juu kunakaa. Sasa huko chini sasa tuko sawa, tunafaa tu kazi bado. So mimi nikajificha hapo kwa mkoko. Polisi wakakuja hata kushughulika na mwili. Waliupita tu hivyo tu. Watu bado kuona hivyo watu wakakasirika. Kuona hata hizi shughulika. So wakaanza kusema tamenyo walikuwa wanatumia ni eti Jose wamemuua, tumpelekeni kwa dio wamkule. Watu wakakasirika wakachukua mwili. Hapa nyuma bado sijui Jose kuna venye alikuwa amegwaro cause. Watu walikuwa wamekasirika wameshika mwili hivi ingine mguu. Walikuwa wametengeneza kitu kagunia hivi kubeba hivi. Kitu fulani hapo tulikuwa tumetengeneza. Lakini sasa polisi wako wanadai hivyo. Walianza bado kushoot na kupiga tear gas venye wanataka. But kulikuwa na majango wajinga hapo. Walikuwa washika hiyo tear gas wanawarudishia. Ndio sasa polisi bado unaona bado hata ni binadamu lazima wakunywe hiyo tear gas. So walikuwa inabidi wanahepa kiasi, wakihepa wasi wanaenda kiasi. Lakini sasa waliweza. Kulikuwa na hiyo tear gas fulani inaitwa baby girl. Hiyo tear gas ni ya pink. Hiyo tear gas hiyo ni mbaya. Inaitwa aje? Inaitwa baby girl. Hiyo ya pink. Hiyo ni kali. So hiyo ndio walirusha. Kurusha watu walikuwa wamefika ndio ufike Kasmart. Kuna kanji hapo hivyo Kasmart ni lami hivi. So ndio karibia Kasmart hapo. Mwili iliyeko hapo. Sasa hapo ndio polisi walikuja na ubaya. Wakaanza kuvurusha wasi wakarudi. Hiyo mbogi fulani ilikuwa inakuja kwa nini?
hiyo mbogi ilikuwa inakuja ilikuwa inatoka the other side kwa hiyo njia ya KU, wakaanza kuvurushwa sasa. Lakini saa mwili ya Jose iliachwa hapo. Hiyo mwili ilikaa hapo kuanzia kitu saa 9, juu saa kitu saa 9:28 hapo ndio Jose niliona yenyewe ameshaenda. But kifika kuanzia saa 9 hiyo mwili ilikaa hapo hadi usiku kitu saa 1 saa 2 hapo. Mi sasa niliona hivyo nikasema yenyewe huyu ni morio wangu, siwezi mwacha hapa hata kama amekufa. Sasa watu wanakaa wanaweza chukua bado waende wafiche, unaona. Sasa mbogi ikajua hivyo, ilichanuka. Watu wakasema aje lazima tuulinde humu mwili. Sasa makarao wenye walikuwa na karibia hapo ni watu walikuwa na warushia mawe ndio wasiguze hiyo mwili. So mimi nilikuwa nimekaa side nyingine, tulikuwa tu nimekaa hapo. Saa inabidi tu niangalia tu wenyewe ndio nione ama nitapata either namba ama ya nini namba ama tu msitu anajua tu kwenye Jose anaweza kuwa anaishi. Yenyewe singetaka ati ikuwe ni Jose anapotelea tu hivyo, unaona. So kidogo hivyo kuna wase wanduthi hapo karibu na chache ya mamake Jose, kuna kwa na pali nduthi zinabebeanga. So akakuja. Nilikuwa na hard time ku explain juu sasa unaona mtu ako hapo hivyo na lakini anasema si yeye. But sasa makarao hadi bado wananiangalia juu anaona nikaa nasema vitu zangu, unaona. Lakini sasa bado wananifukuza. Mimi nawaambia aje mimi siwezi toka hapa kwa mwili hujachukuliwa na ambulance ama mtu mmoja kina Jose akuje aone. So tukaendelea hivyo na makarao. Nikakaa hapo juu kulikuwa unajua sasa kulikuwa kumeharibika. Sasa wale watu wenye wayuko maandamano walikuwa hapo hivyo na polisi. So tulikuwa tunaona mwili ya Jose ndio ile pale na polisi wako hapo hivyo. Wengine wanapiga matia gas na huko. Na wengine wako tu sisi sasa. Sio wenye hata tuko tunarusha mawe. Jose alikuwa among them. Tako anarusha mawe. Yenye ungesema yenyewe tu umeona mchanga kwa mkono ama nini. Sasa sisi tulikuwa tumekaa hapo karibu na hii soko fulani ilijengwa hapo katikati ndio ingia na nje ya kuingia Naivas. Tulikuwa tumekaa hapo. Polisi walikuwa wametuwekea ulinzi hapo juu sasa kulikuwa na ni kama drama tu. Yenyewe kulikuwa na mbogi fulani inakuja kuvuruga. Hiyo mbogi ingekupata walikuwa na password. Ingekupata hivi na inakunyang'anya vitu matenje hivyo. No. So sisi tulikuwa tumekaa hapo tungoje venye watavurusho tupate njia kwenda home. Kinsa mimi nikaona vile kuna kaa ikabidi kwanza niongea na maadhi. Tukaongea na yeye. But saa bado naangalia tu Jose pale yenyewe. Kakuja na mwanake fulani hapo bado alikuwa shule yenye tulikuwa tunasoma na Jose. Nikamuuliza juu mimi nimechanganikiwa. Sikutaka hata kumwambia nani. Juu anajua kuna watu wanasemanga yeye na hakuna kitu hata wanajua. Ni juu wamesikia ukisema. Ambie bonda angalia yule mwanake amelala pale. Uniambia mtamjua. So hata time yangu ilikuwa kuelezea karao. Hebu acha huyu angalie tujue ama anamjua. So venye huyo boys alienda kuna jina alimuita. Huyu ni Mwalo. Nikashtuka. So like nikajua tu yenyewe imeenda. Mimi nikaenda pale hivyo nikafunika Jose. So kwanza alikuwa amefunikwa na bendera. Sijui bendera ilienda wapi. So venye alifunikwa kabidi sasa hiyo bendera sijui amelipelekwa na upepo juu hata Jose gas alikuwa anarushiwa tu hapo. Gas ilikuwa zinaanguka hapo. Kuna hiyo sasa hiyo inaitwa baby girl fulani. Kuna yenye ilishinda hapo tu yenyewe hapo. Ilianguka ika explode tu hapo. So boys akaniambia ni Mwalo. Mbia ni sawa. Nikarudi kwa nilikuwa. So mimi nilikuwa na explain kwa kara wacha yule aende angalie maybe anajua. But si Jose peke yake alishaanda. Kulikuwa na watu wengi. Kulikuwa na watu wengi waliguza guzo. Wengine tulikimbisha St. John. Na wengine bado kuna wengine hata polisi alitoka tu from na huko tu hivyo na kilori fulani hapo ikiki ya kumwaga maji. Akafungua akapiga boys fulani mamiti za kichwa. Boys
Ikabidi kwanza tumempeleka St. John. Ndio isikuwe nikaa ataenda, naona hatuwezi ona mtu anakufa hapo. So ikabidi tumekaa tu hapo. Jose ameenda. Jose alikaa hapo hadi mguu ikataa, nikakaa design fulani white hivi. So upepo ikirusha, mimi nilikuwa tu naenda tu nafunika Jose, but bado hiyo time bado makarao alikuwa ananiletea ngori, unaona. Ashina akiniuliza mbona naenda hapo. Kimi namwambia yenyewe huyu ni mwanake wangu yenyewe, mimi nakufa na ngori na yeye. Yeye unataka kunishanda, wewe nishande jisa mimi. Sisi na mwanake wangu amekufa hapa. Hata yako anarusha mawe, unaona. Juu sasa hivi ni eti hata kama yuko maandamano bado na shando. So hivyo sasa ndio kulienda. Na umetuambia asubuhi mlikuwa na Jose hapo kwa vibanda. Ulienda aje, like ulikupotea, ulikuwa umepotea wakirusha tear gas ndo Jose na yeye akabaki ashutiwa, ama ulienda aje mkaachana na yeye? Sasa hadi wewe ukiweza sikia ngori imetokea hapa, si unaenda njia zako. Sasa ilibidi hata mimi songa, mimi niliingia. Unajua sasa mimi nafanyia soko, najua tuchoche. Mimi nikaingia hivyo na nikaenda kwa nilikuwa kazi. Nikapata sasa hata maboys fulani hapo tulikuwa tunacheza nao hapo. Kuna mmoja hapo anauza machungwa hapo ni Tomonia. Tulikaa tu na yeye hapo hivyo. Lakini nikasema acha bado nirudi niangalie sasa story inaendelea huko juu. But unajua hata mkorongo alikuwa amenipigia simu na ananiambia nikubaya wewe enda home. Juu anajua anafanyia soko. Akaniambia nikubaya enda home. So hiyo nilipandia nje ya Post Bank. Hapo sasa ndio nilisikia watu wamerudi na ubaya wakisema mmeua. Saa watu venye kuenda kuangalia, anaanza kuniambia ati kuna mwanake amepiga ameshando tu pale hivyo. Mimi kwenda kuangalia napata ni mwenye tu Jose venye tu alikuwa amevaa hivyo. But sasa nikaanza kusema junguo ziufanana. Cha kwanza niangalie. Sasa hizo nilipata amefunikwa na flag hivi. Nikaenda unajua sasa hizo watu ni friendly. So ukiingia huko hata kuwa na maandamano utapata ni friendly. Maybe wale wa kutumwa wengine hatujaiona, unaona. Au ndio wataanza kukuvuruga. But sasa hiyo wenye wako kwa maandamano ni friendly. Juu hata venye maandamano ikianza kuna watu walikuwa nasema mtu asiguze kitu ya mtu. Wacha ni tu siju. Kwanza walianza na candle lighting. Candle lighting hapo hivyo juu sijui kulikuwa kuna watu walikufia hapo hivyo kwa hiyo road bado. Kuna day fulani bado watu walikufia hapo. Wow. Na sasa finally umesema Jose alikaa from saa 9 hadi saa 1. Makarao pia ndo walimchukua wakaenda na yeye ama? Saa 1 saa 2 hapo. Sasa venye namwambia sasa sisi tulikuwa tumekaa pali safe. Penye hizi pato na mbogi huko 44 na mbogi nyingine iliteremka bado na huko 45 ilikuwa inavunja maduka za huko 45. So sisi tumekaa hapo tunangoja venye sasa polisi watatuokorea tufike home. Sasa venye ilifika kitu 6 tuko na kumekuwa bado kubaya kutuli. Kazi tu ni matia gas huko na marisasi. Kwanza kusikia bado kuna mbogi nyingine huko imeachiliwa, wengine wamepelekwa OC, wengine tukaona bado ni kubaya. So kulifika kitu 6:30 hapo. Mimi bado napiga uso bado mwili ya Jose sikue. Kuna makara watachukua. Unajua anaweza chukua bado ende watugeuzie huko afiche. Tushinde tumetafuta huko msee na hatumuoni. So ikifika 6:30 hapo makarao wakazishuka huko wakachukua hiyo sedia. Na huku hivi sasa ukikuja na njia ya Shell. Mimi nikaona nitaenanisha na mapolisi juu sasa kumekuwa kubaya. So tulikuwa tunaendanisha na polisi. Raia wanaendanisha na polisi. Wakienda wakivuruga ile mbogi na vunja huko. Ilikuwa hard time. But sasa walikuwa wanadai kuna mbogi ilikuwa inataka kuchoma Shell. Sasa polisi wenye walienda hivyo mimi nikaona nitaenanisha na polisi juu mimi naingia na hiyo njia ya Shell. Sasa kuenda hivyo sijui Jose alichukuliwa aje. Mimi sasa nilianza kutafuta namba kila msee mwenye yani namba ya msee yote tu mwenye tu anajua Jose ndio nijue kwao, it's either kwao ama nijue tu nijue tu vile nitafikia tu msee mmoja wao. Lakini sasa unaona mimi tu nilikuwa najua tu mama Jose huko ni mweupe ako na gari ya green na huko ana kitambaa. So hiyo tu ndio nilikuwa najua. But sasa nikielezea watu wanduthi wananiambia ule mwenye anakuanga na church pale hivyo
kaona amwambia huyo. Lakini sana niambia hii akai. Ambia ni umadhali letanga mkidi huko shule administration. Jumi sana nilikuwa ngao rifo huko. Sasa nilikuwa najua kila mtu. So naona juu najua walimu lazima wakutume hapa na hapa. So nilikuwa najua kila mtu. Sasa nilikuwa najua mzazi huyu ni mzazi wa Jose. But hiyo vile kulikuwa singepata hata time niende nimwangalia mako huko church. Ama ako nini. Sasa siko najua ama nitampata ama ako church. Kulikuwa kubaya by there. Hii kitu iliisha, hiyo ngori iliisha kitu saa 4 za usiku. Juu bado nikiwa kijana nilikuwa nasikia tu bado watu wanapiga ongeta, wananyang'anywa vitu. Polisi wanapiga marisasi. So hivyo ndo Jose tu alienda. But sijui ama mimi hata sikujua ama alimchukua kampeleka mochari juu sana najua hizi peleko hosi alikuwa ameshakufa. Angepelekwa huko hosi. So nikajua maybe ameshapelekwa mochari juu watu washaona, washapiga picha, washachukua mavideo unaona. Okay, tutarudi kwa mamu kidogo. Mamu, Jose hii ararutaga wĩra ũrĩkũ kana nĩkĩ arekaga? Jose akoretwo alikia sukuru last year but one. So tumekuwa kwa process, amekuwa by the way akitamani kuunga kikosi cha wanajeshi. Juu hiti yake ilikuwa kabisa nzuri kabisa. Kwa hivyo yani undu uria wendaga muno ni kuingira kuria kwa jeshi. So ikakuwa ile grade alipata haiwezi kampeleka direct na nielewa. So ikabidi nimemwambia tutatafuta kitu wafanye tukimuomba Mungu kupatikane njia tuone kama ataona maybe tuone kama ya kuona njira ya kujoin. Kwa hivyo rako tu mundu wako hasu amekuwa tu mtu wa kazi zake hapa kule. Na pia tulitaka auge driving. Kwa which alikuwa aende hiyo Monday. Sasa aende hiyo wiki ya maandamano. Sasa unaona hangeenda. Pole sana. No nyende ũtwĩre rĩu mĩbango mũkinyĩtie ha ũrĩa mũrahurokia Jose na tarĩngĩ mwĩroreri wĩ hau na no ũtwĩre ũngĩenda gũteithio atĩa arabu ũcoke ũtwĩre ndũmĩrĩri ĩrĩa tarĩngĩ ũngĩenda ĩkinyĩre thirikari itũ tondũ nĩ njũĩ video ici nĩ cigũthiĩ. Ni ũndũ ũrĩa ingiuga ile kitu mimi naweza sema tulianzia matanga rasmi jana turambĩrĩirie macakaya wega ira. Tukoretwo tugicamania andu maria tukanire tondu tiki undu murehaririirie nigi undu kia mukora hinahi koguo mundu wothe ni mumaku ewira nirio kurambiriirie mubango wa gukiambia gubanga mathiko ma kuhurukia Jose na no turakienda agie na send off njega tutingigithi tuikanitie mundu riu no wona ringi thiini wa undu wothe ukaga toyu ndukoragwo ri undu mwihaririirie ti tohiki uheagwo ihinda ria kurutirwo kandi iki ni gikuo kana ni mutino koguo tutingiwa kwa ihinda riri kuri uria twibangite turagerio kuhoya andu a wendi mwega na aria mareyumiria hamwe na kanitha wa Ngai uria ukoretwo wi by the way wi supportive muno ndukuma riria undu uyu watukorire matigikoretwo maumite guku na makirio na mibango yao iria iragithi na mbere ya kugeria gwetherera indo iria turagibatara tugakihurukie mwanake. So yeah. No nyende tarĩngĩ ũtũhe namba ya thimũ mũndũ ũngĩenda tarĩngĩ ku channel support yake na no ndĩmũhoe eroreri a Castro Media na gũkũ gwa Gĩkũyũ Flavor Media angĩkorwo no ũkorwo wĩna ũteithio wothe ũngĩikĩria family ĩno ũkorwo ũkĩmateithĩrĩria nĩgetha makorwo makĩhurũkia mwana wao. Tũhe namba ya thimũ. Okay, namba yakwa ya thimũ nĩ 0704 954 610. Chokera 0704 954 610. Hihi ũngĩenda kwĩra atĩa thirikari hau andũ nĩ tũkoretwo na ikuũ nyingĩ mũno tũrathika ciana nini mũno na by the way nĩ ma youths maroragwo nĩ marakua na njĩra nene mũno he hĩndĩ tũramũreheire rũgano rwa kairĩtu gacutirwo kairĩtu ka mĩaka 12 kũrĩa Gatũndũ no juice twakũreheire rũgano rũu. Hihi ũngĩenda kwĩra atĩa thirikari? Ingiuga thĩinĩ wa thirikari ĩno rĩ mimi hata sijui kenye naweza sema. Unaona sasa watoto wetu wameumia. Mimi unajua nilikuwa naona kama dot. Juu unaona kitu kwa TV unadhania si real. Sasa imenifanyikia iko kwangu. So nimekuja kuona hakika watu wanauliwa.
na si poa, hivyo tunamwaga damu isiyo na hati. Uguo turaita thakame itari wihia, ni tureka uru. Koguo ri ni ndeikitie kiratu-ini kia maundu maria mangora na muciari ungi na ungi ingihoya thayu kana thiini wa thirikari igie na ihinda ria guthikiriria uria mbeu ino njithi irenda, nigetha marehe thayu ku avoid maundu mangi ta maya gukorwo magikika, tondu ni maratu affect ithuothe, uria wi wira-ini wake, mwana uria utoima maandamano-ini, ithuothe turakorwo turi andu affected, maundu ma andu makarugama. Koguo ni undu uria ingiuga ni marahitia ni guita thakame na ni marahitia ni kuraga, tondu ona ko ni maroraga ciana iria itari na mawihia, ni magire gukoma onao makirora list ya maundu maria maingi maroimira, rithathi ino irakora andu aria innocent. Koguo no tuge no mubango wa ngoma wa kwenda kunyarira andu a Ngai, tondu ko ni mukora ucio ni undu ungi, ko ni mundu wanyitwo agika uru ucio ni undu ungi, no riu irakora mwithieri na njira, igakora mwihitukiri, igakora mundu nyumba. Koguo mistake iria irekika bara-ini icio iroraga andu aria innocent. Koguo ni no hoe roho wa revenge wehere, kugie na ihinda ria thirikari ino guthikiriria uria andu aya marenda, nigetha bara ithire, tondu kiria marenda no kuguthikiririo tu, mauge ruo rwao ni ruriku, tondu muthi ni mwana wakwa wekikirwo u, maumira ringi tutiwe ningi ni wao, nie ndieciritie hema ino no erugame nja, no muthi gwakwa rucio riu ningi tungigwa ni maraumira bara, ni uragia guoya, tutiwe riu ningi ni nakukurathio, na nuona aria maroragwo ni andu innocent, ti andu ohigiriru maundu-ini macio maguikia mahiga naki. Koguo irakora o ehitukiri na njira, so it is so painful maundu maria marakora bururi uyu, na nie ni njui wega piu leadership ya bururi uyu, kana hindi ria mundu amurirwo utongoria ko na hinya muingi muno, bara ino thirikari ingiuga ni gukinya mwico no ikinye mwico. Rona indi mutongoria wa kanitha, na nie njui wega ona Kristo agiuka ndokire ni undu wa andu agiokire ni undu witu. Koguo no nginya thirikari imenye hau ni undu witu, niyo yageire gutu protect. Koguo tungigia no ndu tukikuwa na jambo la uchungu ambalo tunapaswa tuongee, ni twagiriire guthikiririo, tondu acio nio magiriire guthikiriria mathina maitu. Koguo ithu tuli andu a Ngai, no ithu tuthikagiriria andu a Ngai wale wanapitia mashida ukamaigua, tondu ritara riria ri thiini wa kuona ni ria gutungatira andu. Koguo ingikorwo ndire na matu ma kuigua andu aria matumite nyamurwo ni Ngai ri, ngugia tha. Riu thirikari ino no nginya imenye iho ni undu aria yathaga, na nio mena ruo, mena maundu mao marenda mathikiririo maigue, no riu nuona roho ria wikuo ni wa revenge wa kwirihiria, na ni makiri na hinya ringi gugitukira. Unaona maumira undu uria ungikuo wa mbere no kuragirwo, na no turiigua ruo. Koguo ithu no twende macindano mehere, tuone urumwe ugicoka bururi uyu, ku avoid maundu maya, kana hema ino gutinda kiamburu hahe gathi haria, ikamburu hahe gathi haria. Undu ucio ni uratutura muno ta kanitha na ta andu a Ngai. Hihi Jose akahurukio mwena uriku ta ringi? Jose tutampeleka Murang'a, tukamutwara Murang'a handu hetagwo Kiria-ini, kuu ni kuo mucii, kuu ni kuo Jose akahurukio muthenya wa Friday. Maundu hihi maikara wega kurigitwa miti budget ya maundu maria tubangite kungiaga undu ngicenjia, ni akahurukio muthenya wa Friday Kiria-ini Murang'a. Okay. Mwiri wake ni turaguthamirie ku City Mortuary, tukaupeleka Montezuna pale haria Kabati, hau niho ari, niho tugakiruta mwiri Friday. Maundu maikara wega, twa miti budget ya maundu maria makiri mbere itu. Ngwiciria tukurikiriria hau mwiroreri, na taguo ndakwira ndirakuhoya o ringi tukorwo tugi support family ino. Namba ni tugwikira hau screen-ini nigetha ukorwo ukimateithiriria. Giki ni kiundu kiria gikoraga mundu o wothe utebangite, utangikorwo ta ringi wina uhoti mwega, ta ringi ungihota gu channel bia ciaku. Maundu maya makoraga mundu atari na bia, na nona Jose no nginya akihurukio. Koguo no nyende tuikie support hau nigetha family no korwo igiteithika, na ndiwe thirikari message iyo ni njui ni kumukinyira ati ciana citu ni cirakua muno, anake nio marakua muno. Angikorwo no guthie na kaundu ta ringi maundu maya mangirugamio, ohoro wa maandamano, ona andu riu marakiuga tondu maandamano makiambitie me very peaceful, magagicoka magoka magagithuka. Thirikari ike kaundu ithikiririe anake aya nigetha maandamano macio mambe mathire, nigetha ciana ciiturire na thayu, aciari matige kurira muno ni kuruza ciana ciao. Angi ni
maratuĩka cionje, angĩ nĩ marakua, angĩ magakorwo marĩ affected na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ, nginya cukuru na kĩ. Koguo no tũhoe ona ithuĩ ta amemerekia thirikari ĩkorwo ĩkĩrora ũhoro ũcio. Ndiũĩ kana tarĩ nginya Rari wĩna ũndũ ũngĩ tũkĩrĩkĩrĩria. Na by the way, mwanake ũrona ũguo akĩaria, he is very traumatized tondũ nĩonire ũndũ ũcio ũkĩhanĩka. Koguo ona nginya hena trauma ĩrathiĩ na mbere, mũndũ agakorwo ta rĩngĩ no ũkinye mũico wone mũtũrĩre ndũrĩ na bata angĩkorwo ũcio nĩ mũrata wakwa akorwo akĩhurũka. Koguo thirikari nĩ ĩbatiĩ ĩrore hau. Nyarari tũkĩrĩkĩrĩria no ndũmĩrĩri cia macakaya ngwamba gũtũmĩra kũrĩ mam na entire family, nĩ tondũ nĩ ũndũ mũritũ mũno na Ngai arothi na mbere na gũkorwo akĩmũmĩrĩria. Na kũrĩ thirikari ngwĩciria nĩ gũkoretwo na ikuũ nyingĩ mũno iria cikoretwo cikĩhanĩka hĩndĩ ya mĩrũrũngano, na ona wathani wa kuga atĩ ciana kana arĩa mararũrũngana makorwo makĩrathwo, ndigwĩciria kĩu nĩ kĩhoto, na mũno makĩria nĩ tondũ andũ aingĩ arĩa marakua nĩ arĩa ona matarĩ na wĩhia. Tondũ no igua Jose ehithĩte aikarĩte o ibanda-inĩ, na ũguo through gũikara tu ũguo nĩguo ahotire gũkorwo agĩcemania na gĩkuũ gĩake, ũndũ ũrĩa nĩ wa kĩeha mũno mũno makĩria. So kũrĩ thirikari no nyende makorwo hihi makĩrora ũhoro ũcio mũno mũno makĩria, na kũrĩ mbeũ njĩthĩ na arĩa magĩkoretwo makĩruta tarĩ ingĩ hihi mbara na ona wanangĩki, nĩ tondũ hakĩrĩ ona arĩa magĩkoragwo makĩrehe maũndũ macio. Ndĩmũhoe na gĩtĩo, reke ikuũ iria cionekete nginyagia thaa ici cikorwo cigĩkinya mũthia, na nĩgetha bũrũri witũ onaguo ũkorwo ũgĩcokwo nĩ thayũ na maũndũ makorwo magĩgĩcokereria. Ndigwĩciria hena ũndũ ũngĩ ngũkorwo ngiuga mwĩroreri, nĩ gĩcokie ngatho cia mwanya nĩ gũkorwo gĩthiĩ na mbere na gũkorwo kĩrorera ndeto kana mohoro marĩa tũkũthiaga na mbere na gũkorwo tũkĩmũrehera kwa ndagĩka ĩno. Njuge njĩtagwo Nyarari ya Mũrang'a, tũonane video-inĩ ĩngĩ. Bye bye, tunawapenda sana. Thank you.